Nah, jarang menjadi. Tela. No aishi. Oyo. Ungande timu? Omboni. Nenda. Andala. Nenda mai seda nenda. Nenda timu seda. Omboni. Ole no. Oi. Aki no. Wanda indande. Onta idola. Onta idola. Umuinata. Umuinata eh. Donyi jam. No aishi. Jam tu. Oyi bit namongo. Kwara namongo nika dimo. Tata wong. Aja buta aku biro ma. Tata wong. Jati. Wow. Tu boris di balas itu gle. Ani ganjati ne Wow, on a si vous des assistances alimentaires d'urgence locale, ça fait plaisir ce matin de venir avec le Benjamin de notre néné, Tanti Jules de là. Il vient d'arriver, hein. Il est rentré déjà à Mamou depuis 2 heures du matin. Il a passé la nuit à la gare routière parce que moi-même je dormais. Il m'a tellement appelé. D'ailleurs, je présente toutes mes excuses là. Oui, bien, tu de ma paix. Bien, à côté de Galem, on de ma paix. Tola John. Tola John, ko tata wangoni. Ah, doma tola be kayine. Bari be. Haray on yafuto ko batte émission ji amen ɗi haray debbo go noddi men Conakry holli men no andi ɓe haray noon ɓe inni wonanay men sabu min hendo numéro ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ko batte ɗum ɗo min noddi ɓe exactement tawi ko ɓiɗɗo maɓɓe haray ko hanki min humpodiri kono kanko sigiri o ɗaɓɓirde ni haray ko ton o iwi o ari noon fi biro makko. Sabuna wala mami misi de wala miskin. Hindi kaso sa datra ito. Wala miskin. Kono Mami sima. baba. Atia. No hindi kaso ko fil. Dunyo miskin. E wallo miskin. Allah Allah no ma. Miskin wala. Hindi kaso sa datra. Aw. Wala miskin. Aw baba. Dunyo miskin. Allah dunyo kan. Aw. Onon kadi kawteɗen ɗo fof ɗo weltana yo Allah hokku baraji mum gila men hiiɓe to wullu baba to wullu few to wullu nani to wullu de kawtal ngal ɗo gila men fuɗɗi hiide ɓe ɗo kawtal ngal ɗo fof kala defu ɗo koray biro kawtal ɗo fof ha hande men yaali wikkiɗo ɓe yo Allah hokku baraji nan. Nenda milande min jati no mali o mali be jowo. Min ko tomi acci milandi ke fima ko to ha. Tamba sa ko tomi acci non. Milandi ke min ha on no wuri joni ka ko ne wadi. Milandi ke fiye. ɓe majjodiri ɓi duuɓi jeego aljanna neɗɗo no ley koyɗe mama ko wiyata marsi ko feere woni wala baba la yandurillah bi rahmati yama ɓiɗɗo ƴaggal yummaɓe e saari bol hamri dekko beere
en yamo jaji ala bawde mun de fina waali e kala mo o waali albaka mo nani baba min kadi miɗo andi ka woɓɓe woni ko inde mum mi nani yo goɗɗo son mawɓe ɓe mari goɗɗo jogo ko naɗi min daari min tawi ɓamen ko gatede men woni mais mi acci to sagata ɓe ngari yana e oɗo heɓi jamin mawɓe non ɗon heɓata ka toro Allah mi hiɓɓiniri ɓe ɓe heɓi ɓiɓɓe wawɗon yeɗi hay kaɓe sora ɓe mara hakkunani Allah hitande ko an inde ma nani immina goɗɗo fi Allah yahamen inde ma nani aw min yewti inchallah mo yandi Allah sa jitta yahi ay yiɓen ka rowani min geddi fi suudu yoɓɓe man fi suudu hande ɗo on to ɓe hoɗi ko yeeso ɗo walla 10 kilo woni hakkunde men aw min yewti inchallah mo hono ton innete ko kumandi ɗon wiyete ko kumandi ɗiɗi noon ko kumandi boki non kumandi boki wiyete ko modi baylo ɗo wiyete oya jiitan kum ko binta wiyete kono goji woɗo foppule ma e gosi goɗɗo fof maayi ƴogay ko ni hoɗi maɓɓe ko onno waɗi modi maɓɓe kay ko ñaatu woni ala ɓaat men tawi goɗɗo heɓata ko to o jiwo goɗɗo heɓata ko okka o mawɗo yoɓe hiɓɓidiri ɓe ta goɗɗo yanayi ko jiwo ha neɗɗo yiyaɓe gete hen aw min hewti baba sallah mo mi etta numéro moɗon on joni nani mesdames messieurs regardez combien de fois les parents sollicitent l'aide de l'ONG assistance humanitaire d'urgence c'est tellement compliqué 2 cas ce matin le papa qui est là il nous a bénis il demande de l'aide et de l'autre côté la maman qui est là tout est compliqué pendant qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent déstabiliser cette organisation on compte sur Allah le Tout-Puissant qui va agrandir cette ONG qui va donner la chance à plusieurs personnes de voir l'importance de cette organisation. Regardez à cause de nos émissions là. Tandi Diol d'aujourd'hui a retrouvé son enfant là. Ce jour-là a retrouvé sa maman pendant 6 ans de séparation. Nous on dit alhamdoulilah, ce n'est qu'une fierté pour nous. Ensemble on va trouver solution, voir qu'est-ce qu'il y a de faire. Aujourd'hui on va déjeuner avec l'enfant de Tandi Diol et Tandi Diol en même temps. Ça fait plaisir hein. En tout cas c'est elle qui est là. Tandi Diol allez. Yes on. Ah. Tandi Diol oui comment mi ko hanki o hewti 2 heures du matin kono o noddi la ha mi wawa ɗum ko wiyete nodduma kama téléphone yewte ene kono fi yaari mon ɗum yaadami yayen ko men mi yatano yen tamapo accemi makoɗi ñande mi jiwombile no ande apolana mi andigo min mbiɗa mari gollude mbiɗa gollude ta ndaaru wubban gollango ɓe wonɓe lan wubbande ko ɓen mi expliquanta ɓe ara ɓe tawalan ay ko anduɗo mo anditayma mata mo kawo billo malamarana hamdallahi hewti ɗo hara o no jooɗi ay kokkoɗo soppata hulamba hara o no jooɗi min aransa yeeso makko o yiya ndaren yeeso kadi kombo woni ɓenno o ɓeeɗa famay lamarana hamdallahi anani hoɗo maɓɓe to lamarana hamdallahi mata mo kawo billo mi mata ɓay ko mata woni expliqude o alaka suudu makko gangati gan anani mi ala o ala mo mantade ɗo e man fetta go inna mo waɗan ndela o sengojo mata mi yetotoɓe ɗo e wallan ha o hewta ɗo to o hewti ɗo min aran sa yeeso dite o ko ay ko tiɗa andi kam mi waɗi miɗa andi ka woɗuɗa enen ɗo en yewtay ka wallollan ha sengojo mata mo kawo billo debbo o hewta ɗo o to o hewti ɗo min yewtano mi yeeto oɗo ba isinoɓe no ilaka fuɗɗi haka hatti joni Tandi julde anani mi yetike mo ilaka fuɗɗi haka hatti min goɗɗo ala arde tawalan kam gollata ɗo lorralan hara meɗen fota angal o wi o man fetto o inna kanko mo sankude moƴƴere
awa min moƴƴere ande yo wallelan ha sengojo mata mo kawo billo hewta ɗo jango bimbi miɗa dari habbori mo kolli babaji ɗi mi yeto oɗo dewan makko oɗo anda oɗo wonamo mi andini kono miɗa andi mata mo kawo billo miɗa andi sengoɓe makko ɓe miɗa andi lamarana handallahi sengojo lamarana e sengojo mata mo kawo billo miɗa faala yoɓe hewtu ɗo mi jaaboɓe moƴƴere nde ɓe waɗi nden kono tawa e meɗen fota fanke ono tani julde dogo bebe andi joni wotoniri dogo kanyande yalla goɗɗo gono ton munye goɗɗo gono ton munye dogo de munye wattire yeso tanti fi Allah kala ko feɗɗinno wattini no joni ɓaawo jokke yeso tun nom jeejo dari bo mongo ngari bitori ke mami jeejima goɗɗo andama yaranmo wamo andama di mata mo kawo billo hewtiɗo sengojo mata hewtiɗo sengojo oya addi téléphone noddamo ambo amon téléphone merci beaucoup ko ɗon mi faala are ɗo nodden ɓe awa di mata hewtiɗo joni sengojo lamarana hewtiɗo wone komi hewti Abela njono la Sisa ani minno lanka golle mi yaltila wadde émission on va me couper ok là Ni jaja ne dita ko tanti de mi jonni be worma ino ɗo biro mon joni habbe mi jonna ɓe yewteɗo allo jarama de yantuno haysi yettore Allah iɓe jam kombo nodje andintine ɓe inde mon de fangombo aw Bonongo allo nayi to ayini de ko kanko tigi o nayi to ayini kanko a yama mo nene keñi wonɗo ko ayini yey kam bandijo yettude Allah ɓengureji iɓe jam wondaɓe iɓe jam kono o waray wona e seeɗa miɗa e golle hun taw neɓirtano hara mi gayni no gasa yonta balɗe sappo waray mi gayni kono miɗa e golle hun taw de joni no mi yappo no waray wona e seeɗa ka joni junne tantimara madam no hayfi bilan sikkude ko ono rewɓe ngaray noon fi biro mon ka oyo tantimara ma min ko wonɗon wawatani komi reedu juronkuɗo ni ko fulan sumi kaɗe koye ganni mi wawata wallahi na ɗum tun mi yahayno few kamin lam biskir maɗo joni noon ɓe simi yaadi e maɓɓe ɗon ha bisikir maɗo mi yiwa ga fi haala goɗɗo joni yoɓe yaru so ɓe hoyti ɗo min dara si tawi woni ɓe heɓa place takkan ɗo mi dara so tawi mi wawa wondude ɗo dara so o wawa wondude na biro mani min ko biram mi wawata woni ɗoni o wiyata ko mon ɗoni mi wawata woni mi ala kadi fayi koye mawnu koy ok on te revient chérie un instant je te reviens nargo ma on tigi wakkilo on noon aɓa Allah walli on tigi o tigi wonani on tigi saabu on tigi hiiɓe on jarama Allah on golli few hakkude e Allah Allah hokku on baraji ɗi amin amin en joni chérie en joni mesdames messieurs c'est compliqué on vous revient tout à l'heure